Pozdrav svima, dragi moji prijatelji na YouTube kanalu. Evo, baš gledam nuklearno oružje na razini svijeta. 90% nuklearnog oružja kontrolira, odnosno posjeduje Rusija i Sjedinjene Američke Države. 90%. Rusija ima nekih 5580 nuklearnih bojevih glava, a Amerika 5000. I onda ostatak na sve države svijeta, koliko god ih ima, od Izraela, Kine, Indije i tako do Francuske i tako dalje i tako dalje. I strašno je kada gledate kakav mač, kakva sablja stoji nad glavama svijeta i koliko se troši milijardi na naoružavanje, a koliko ima gladnih danas i danas, svaki dan, na tisuće djece umire jer nemaju što jest, nemaju kruh nasušni. I danas je ovaj svijet baš gramzivo tone, a gospodari kaosa, njih je briga jedino za profit, za zaradu, pokreću ratove, u ratovima okreću milijarde kroz vojnu industriju, ruše sve da ne ostane kamen na kamen, onda opet njihove tvrtke u kojima je najveći vlasnik BlackRock, obnavljaju razrušene zemlje i samo se vrti u začarani taj krug njihove igre zla. Pa ja se nadam da će društvena svijest biti toliko snažna da svi mi koji želimo mir, da će se to preliti onda na sve. Ne želimo ratove, neka ratuje ta elita. Kad bi elita slala svoju djecu da idu ratove, ratova ne je bilo. I to je činjenica. Oni svoje sinove, svoje kćeri ne šalju u ratove, oni šalju u ratove sirotinju, da ginu sinovi, sirotinje, da se ubijaju ljudi koji se ne poznaju, koji se ništa nažao nisu učinili, a njih u ratove šalje ekipa koja zajedno pije skupocjene šampanjce, jede kavijare i onda nakon što ratovi završe, oni nastavljaju ponovno jesti skupocjene hrane i piti skupocjene šampanjce jer je to tako. Pa evo ljudi, probudite se, nemojte dopustiti da vas uvuku svoje igre sjena i nemojte pristati na nikakve njihove igrice. Ako me god se ratuje, nek uzme pušku i nek ide ratovati. Hrvatska se mora čuvati, sačuvati svoju slobodu, mir koji imamo, trebamo raditi na samodostatnosti, biti sigurna država, raditi na svojoj proizvodnji i čuvati sigurnost naše male Hrvatske. Svako dobro, seljačkog korza.